إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Od kada je Allah stvorio čovjeka, on od početak slao nekoliko poslanika da bi ljudi saznali kako treba da oni živi, kako treba da oni obožavaju Boga. I za taj svrh časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da su došli 124.000 poslanika. Na svakom mjestu i svaki nacija primila takve poruke, takve poslanike, ali svi poslanici koji su došli prije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, oni su došli prema svoj narod. Faktički došli su samo za jedna nacija, a nisu došli za cijeli svijet. I zato tada nije bio prilike da ljudi putuju ili da taj poruka stigne odjednom na svugdje. I zato za Isa alejhisselam isto Biblija kaže da je on uvijek rekao: ja nisam poslan osim za izgubljene ovce Izraila. Izrail je jedna nacija, jedan narod, a poruka od Isusa ili Isa alejhisselam bio samo za jedna nacija. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je prvi poslanik koji je došao za cijeli svijet. Kul ja ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, to je Allah rekao. I zato sada on je taj poslanik čije poruka je zadnji poruka. I na ovo doba kada je Allah poslao običani Mesija alejhisselam da širi poruka od Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i on je isto došao za cijeli svijet. Zato što on je sluga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao za cijeli svijet, na isti način običani Mesija alejhisselam, zato što on je sluga od časnih poslanika, on došao za cijeli svijet. I ovo čast što Allah njega počastio, zato što on slijedio njega. I poslije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sada ne može ni jedan čovjek da primi Božje objava ili Božje blagodati direktno bez Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I zato časni Kur'an govorio da Islam ima dva doba. Jedan je doba kada ovo se zove kao prvi doba i zadnji doba. I prva doba je kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i imao sledbenike koji su prihvatili njega i koji su žrtvovali za Islam, i sa njih Allah obećao radijallahu anhum wa radu anhu, oni su bili zadovoljni sa Bogom i Allah bio zadovoljan sa njim. I na ovo doba koja je isto pripada, na ovo doba je bio
određeno da će poruka Islama stići do kraja svijeta. Prva doba je bila da zakon i šrijet treba bude završen. I tada jedan dio svijet prihvatila Islam u Arab, oni su prihvatili, ali većina dio svijeta još nisu prihvatili. I do dan danas još muslimani su malo broje kada mi vidimo koliko milijarda ima narod u svijetu. I zato na ovo doba bio Božji plan da Islam će širiti. I za taj svrh Allah poslao Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaih islam u naš doba kao običani Mesija, kao Imam Mahdi. I poslije njega sada mi imamo sistem hilafet. I halifa je duhovni vođa i onda on ide na isti putovi, on vodi naš džemat prema učenju časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i prema učenju časni Kur'an. Bio rečeno za običani Mesija alaih islam da će običani Mesija će se oženiti i imat će djecu. Ovo bio jedan predskazanje od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam da će običani Mesija će se oženiti i imat će djecu. I ovo kada se kaže jedan predskazanje za jedan pobožan čovjek i koja dolazi od Boga da će on oženiti i imat će se djece, to znači da njegovi djece imat će isti vrline kakve vrline on ima. Zato što obično ljudi se oženi, imaju djece, ali ne bude neki razlog da oni slavi samo zato što oni imaju djece. U naš džemat mi 20. februar pravimo jedan dan kao obećani sin. To se zove Muslimaut, dan Muslimaut. Ovo mi govorimo za jedan uzvišeni predskazanje koje je bio rečeno od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i onda u knjiga Talmud, ovo je knjiga od Jevrije. I taj knjiga isto se kaže da je kada običani Mesija dođe drugi put, njegov drugi dolazak, i rečeno biti bolje od prvi, a poslije njega njegovi sinovi i unuci će mu biti. Knjiga od Jevrije koja je bila od nekoliko hiljada godina ranije. I ove knjige isto pričaju, zato kaže da on poslije njega, njegov zadatak voditi njegovi sinovi i njegovi unuci. I zato onda to Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaih islam kada je počeo da služi islam, tada ovi nemuslimani, oni su tražili od njega neki dokaz ili znak da islam je istinska religija. I onda on molio i dobio objava od Boga. I on taj objava štampao na neki zeleni papire koje se zove Sabaz Ištihar, zelena reklama, koja je bio štampana 20. februar 1886. godine. I džemat bio osnovan nakon 3 godine. I na ovo predskazanje on rekao poruka da će dobiti jedan uzvišeni sin i on će služiti islam. I tako poslije ovo predskazanje 12. januar 1889. godine Imam Mahdi alaih islam dobio jedan sin
i dao mu ime Bashiruddin Mahmud Ahmad. I taj njegov sin poslije toga mnogo služio islam i postao drugi halifa za naš džemat. Ali šta se tiče ovo obrazovanje, svjetski obrazovanje, on do 10. razred i kaže svaki put nisam položio ispit i zato što ja sam bio sin običajni Mesija i škola je bila naša. Učiteljici oni su samo dali popust, ali 10. razred nije završio. I ovo bio jedan znak od Boga da šta se tiče ovo svjetski znanje, on nije nešto napravio. Ali na druge strane, Allah njega tako podario znanje da nema ni kraja. Poslije, kada običani Mesija Islam preselio u 1908. godine, to je bio 26. maj, i on tada imao samo 19 godina. I tada on kaže, ja sam se obećao. I kaže, on ostao i stajao uz krevet običajnog Mesija i rekao se sebe, čak ako te i napuste svi ljudi, ja ostanem sam, stajat ću uz tebe i sukobit ću se sa svakom protivniku i napadu na tvoju Mesiju. I obećao, ako on ostane sam, svi ljudi koji su već prihvatili običajni Mesija, koji su tada bili skoro 400.000 ljudi, i rekao, ja ću stojati, ja ću nositi tvoje poruka. I poslije bio u džemat Hazrat Maulvi Nuruddin kao prvi halifa, odabiran u 1908. godine i taj prvi halifa preselio 13. mart 1914. godine. I tada on imao samo 25 godina. Ali džemat njega odabirao kao drugi halifa i poslije bio mnogi probleme, teškoće za džemat, ali zbog ovo svog znanje, duhovne znanje što je Allah njemu podario. I čak se kaže, tada on još nije bio halifa. Jednom došao Malik njemu i rekao, hoćeš da tebe naučim Kur'an? On rekao, jeste, hoću. I počeo Malik da njega nauči surat Fatiha i kaže, do sada neki ljudi su naučili do ijaka nabudu a ijaka nastain, i ako ti hoćeš da ja tebe učim dalje. On rekao, jeste, hoću. I poslije on zaboravio taj ovo san, ali kaže, kad god bio neka prilika, i on bio, nije imao ni 20 godine, kaže, jednom otišli su od škola, kao da igraju neka utakmica na druge škole, na neki drugi grad, i kada je utakmica bila završena, neki ljudi su rekli da je ti si sin od jedan veliki čovjek i neka obrati s nama da nešto kaže. Kaže, ja sam, uopšte nisam bio spreman, ali ostao sam i mislio sam šta da sada kažem, onda sam mislio da pričam za surat Fatiha. I kaže, surat Fatiha bila objavljena na poslaniku Maka. I tada u Maka nisu bili kršćani, nisu bili jevrije, tamo su bili mnogo božaca, ali surat Fatiha kaže, na kraje surat Fatiha kaže, na gospodar nama
tako da pomažeš da mi ne idemo na put od Jevrije i ne idemo na put od Kršćana. Šta to znači? Tamo nisu bili Kršćani, nisu bili Jevrije, tamo su bili mnogo božaca, ali Allah ne spomena mnogo božaca, samo spomena Kršćani i Jevrije za taj sura. Da mi ne budemo zalutali, da ne pokršavamo obećanje kako su oni su prekršali. I onda kaže, razlog je bilo zato što ovi mnogo božaca, oni su trebali da nestane brzo. I onda ostane samo Kršćani i Jevrije koji bi bili protiv muslimana. I onda kaže ovi ljudi kada su slušali ovo, nije bio čudno kako ovo nisu nikad čuli takvi to stvari. I zato on uvijek rekao, mene Allah naučio ovo znanje. I kakva je ova knjiga, ima opisao 10 takve knjige kao tafsir za časni Kuran. I držio mnoge govore. Ja sam sreo sa neki naši ovi ljudi, neki stari, koji su slušali njegove govori, kaže na Jalsa Salana, nekad on držio govor 6 ili 7 sati. I toliko bio interesantan govor, da uvijek on obuhvatio sve stvari za taj tema što je on držio govor. I on vodio džamat od 1914. do 1965. godine. 52 godine bio halifa i ovo struktura džamat, on to napravio. Tada Ahmadija džamat, većina oni su bili samo u Indiji. Ali kroz njegovi ličnost, on počeo da odmah šali misionari na razno mjesto. On odmah planirao da gradi džamija u Engleskoj, u Njemačkoj, drugi gradovi, u Amerika isto i u Afrika. Kadijan, mjesto gdje je on boravio, to je bio mjesto, može da kažemo, ovdje je sada imamo više, kod vas ima više prilike i bolje život nego tada bio Kadijan. Većina ljudi, oni su bili sromašni, ali oni su uvijek mislili da Allah poslao običajni Mesija kod nas. Mi smo dužni da širimo islam, prenesimo ovo poruka u širom svijetu. Oni nisu mislili da mi smo siromašni, kako možemo da gradimo džamija, odakle imamo sredstava, nego uvijek su mislili treba da mi žrtvovamo. Žene su dali svoje zlato, sve nakati, takvi to sve stvari, da džamat može da gradi džamija. Roditelji su poklonili svoje djece da oni budu imami i onda halifa može da pošalje bilo gdje u svijetu. I tada bio tako teško stanje da neki imami koji su otišli 14 godina nisu mogli da vidi svoje roditelje ili vrati zato što džamat nije imao pare da plati njihove karte. I djece su ostali u Indiji i sami su otišli u Afrika i nisu vratili za toliko dugo vrijeme. I ovo žrtvovanje Allah tako primio da svugdje džamat kada ovo poruka stigao, svugdje se džamat počeo da se širi. U Afrika sada imamo nekoliko miliona Ahmadi, isto u Njemačkoj, Engleskoj i bilo gdje u širom svijetu. I Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad imao toliko on duhovno znanje, istinski snova, dobio objava od Boga i Allah slušao njegove molitve
džemat prošao kroz mnogo teškoće. Na primjer, 1934. godine i tada bila tamo engleska vlada, ali oni su dozvolili drugi muslimani da dođu u Kadijan i da tamo pravi sastanke, da pričaju protiv džemat. I halifa počeo jedna šema koja se zove Tehrike Jadid i rekao: vi hoćete da uništite naša zajednica ovdje, mi sada planiramo da gradimo džamija u širom svijetu, da pošaljemo imami na razno mjesto. I tako je on napravio. I onda jedan veliki zadatak što je uzeo da treba da mi prevodimo časni Kuran. I u njegov život džemat prevodio već časni Kuran za nekoliko jezika i poslije treći halifa, četvrti halifa, peti halifa, oni su nastavili i sada džemat već štampao časni Kuran više od 75 jezika. I taj broj se povećava. I onda 1947. godine Indija bila podijeljena među dvije država i zato što halifa uvijek tada odlučio i radio za dobrobit muslimana. I onda džemat u Kadijan bio naš sveti mjesto i kao centar za džemat. Imali smo nekoliko škola, koleđa, fakulteta, nekoliko džamija, nekoliko hiljada člana koji su tamo živjeli. Ali zato što to je onda taj mjesto ostao u Indija i halifa naredio sada treba da mi iselimo iz Indija u Pakistan. I sve stvari su napustili tamo i došli u Pakistan bez sredstava. Nema sada nešto zato kada nekoliko miliona muslimani su bili ubijani tada. Ali odmah čim je došao, on nije tražio pomoć od država, od vlada, da gdje sada mi boravimo. Mi nemamo kuća, mi nemamo mjesto. Inače, ostali muslimani, kada je bio zamjena stanovnika, Hindusa i ostali nemuslimani, oni su ostavili svoje kuće, imanja, svoje zemljište, oni su otišli u Indija, a muslimani koji su došli, oni su tražili i dobili su kuće od ovih ljudi koji su ostavili. I to je država dao svima koji su bili izbjeglice, svakome država dao kuće i mjesto. A halifa, on odlučio da mi nećemo uzeti ništa od država, nego mi ćemo graditi novi grad. Bez nekih sredstava, bez neka bogatstvo. I onda on u rok godina dana, on napravio novi grad. I grad počeo sa šatorima. Njegova kuća i šator, njegova kancelarija i šator, džamija i jedan šator. I tako on počeo. I onda su gradili neke kuće sa ovi cigle od blato i nešto ovako, džamija, tako je to počeo. I sada to je jedan veliki grad na tom području i taj grad je gdje je najbolje bolnice, ima jedna velika bolnica za srce gdje dolazi pacijente ne samo iz Pakistana, izvani isto dolazi. I drugi bolnice, ima fakultet, ima škole, ima sve. I sve to je on sanio i napravio. I ovo nije mali stvar. Jedna zajednica koja nema vlast, od svoje mali prihod, oni to tako da postignu. I taj grad se zove Rabwa, to je moj grad, tamo sam živio, završio škola, fakultet, sve. I taj mjesto je najmirnije mjesto u Pakistanu. Nema kriminalac, nema neki takvi svađe,
ali da ljudi izađu na ulicama u Pakistan. Nekad se, kada nešto se dešava, ljudi izađu na ulica, blokiraju put za neke sitne stvari. Nama naš halifa uvijek rekao treba da mi strpimo. Ahmadi, oni su glasali za Pakistan, oni su dali život za Pakistan, ali kada Ahmadi su došli u Pakistan, ali neki su već živjeli prije, zato što Pakistan je velika država, svugdje gdje se nalazi naš džemat. U 1953. godine u Punjabu, u Lahore, ovi drugi muslimani, oni su počeli da zapali naše kuće, da ubijaju naši ljudi, da zapali ovo radnje za Ahmadi u širom Punjab. Ali on samo rekao treba da vi strpite. I vlada je to pomagao, zato što vlada imao neki spor u centar i ta je provincija, vlada, oni su dozvolili ljudi da tako to napravi. Ali halifa, on samo hrabrio ljudi i on rekao mi kada smo prihvatili imamovog doba, mi treba da budemo spremni da žrtvovamo. I rekao, ja gledam da Božja vojska dolazi da pomogne nas. I poslije kratko vrijeme, pakistanska vojska, oni su sa silom zaustavili taj čin i onda su napravili mir. Ali nama je bio rečeno kao stanovnik taj država, mi ne smijemo da nešto radimo protiv država ali da uzmimo zakon u svoje rukama. Do dan danas Ahmadi tamo živi je težak život. Mi uopšte nemamo sloboda, ne smijemo da učimo azan. Oni su sa silom uzeli naši negdje više od 20 džamija, drugi muslimani su uzeli skoro 40 naše džamije, oni su srušili. Više od 30 džamija država je zatvorila kao da ne možemo da koristimo. Ali šta mi radimo? Mi kažemo u redu, ako vi uzimate ovo, mi ćemo graditi druga džamija. Ako uzimate druga džamija, mi ćemo graditi treća džamija. Ovo je jedna borba da mi nećemo zaustaviti, neka vi nastavite svoj posao, mi nastavimo svoj posao. U Pakistan džemat gradio nekoliko škole, onda jednom vlast, oni su uzeli naše škole. I poslije dolazio neki novi zakon i onda su rekli ako vi platite toliko, to je bio ogromno novac, ako vi platite, mi ćemo vratiti sve škole koje oni su uzeli prije, od drugih, od kršćani ili svi. I džemat kada je platio pare, već to je prošlo možda 15 godina, oni još nisu vratili. A za kršćani, za drugi, oni su vratili njihove škole. A nama nisu vratili ni pare, ni škole, onda šta je džemat radio? Džemat sada gradi nove škole, novi fakultet. A skoro sam bio u Pakistan i bio sam kod direktor koja je za obrazovanje u džemat. On kaže da je tamo dolazio neka delegacija koje su drugi muslimani i tamo ja sam bio prisutan i onda on kaže, oni su rekli ako država uzimi opet ove sve vaše škole, šta ćete vi raditi? On rekao, mi ćemo graditi nove. I taj direktor mene kaže, prošle godine on bio u Amerika i na naše Jalsa Salana došao jedan čovjek koji je baš radio u Pentagon i bio blizak za bivše predsjednika Amerike. I on isto, on kaže ovako, mi smo pričali, on pita kako je stanje za Ahmadi i onda ja sam rekao tako je to stanje. Ovo prije su uzeli naše sve obrazovanje institucije, ovo bio fakultet za žene, fakultet za muškaraca, univerzitet, škole, što smo gradili za svoje novac i svi oni su uzeli i onda smo gradili sada nove i on kaže ako bi oni uzeli ovo novo i kaže onda poslije mi smo pričali nešto drugo,
Ali on kaže, taj Amerikanac, njemu bio čudno, on kaže, ti si, ja sam sreo jednom u White House, na bijela kuća, jedan čovjek, a ti si drugi čovjek. I ja, od kada si ti pričao, mene je čudno kakve vrste ste vi ljudi. I ja mislim u tome, šta si ti rekao? Da oni radi, neka oni radi svoj posao, mi radimo svoj posao. Mi gradimo, oni sruši, mi opet gradimo. Mi gradimo, oni uzimaju, mi gradimo novo. Da li za takvi ljudi ne može niko da se uništi ili da se pobjedi protiv takvih ljudi? Zato što oni nisu lijeni, oni nisu slabi, oni su spremni da daju sve šta oni imaju radi Islama i radi Boga. Zato što naš cilj je veliki cilj. Naš cilj je da treba da širimo Islam u širom svijetu. I kako možemo u jedno mjesto, ako oni uzimaju naša džamija, mi kažemo šta ćemo sada da sjedimo kući, da ne pravimo sada nešto. Ako bi gradili džamija, oni bi uzeli, onda šta bi mi bi bili lijeni. I zato časni Kur'an kaže, Allah ne promijeni stanje ljudi ako oni ne promijeni sebe. Ako smo spremni da žrtvujemo radi Boga, onda ima naknada, ima nagrada. Ali ako nismo spremni, ako smo mi mislili, ako bi žrtvovali, mi bi izgubili pare, mi bi izgubili vrijeme i nešto ovo, onda ne bi napredovali. Vi vidite, ovi ljudi koji su sada na vrh, ima nekoliko ljudi koji su bili siromašni ljudi, ali su trudili. Ovo sada ako uzimamo za ovo Bill Gates, za i Steve Jobs i ostali ovi za Facebook, ali ima neki od nisu rekli da oni nisu jeli svaki dan, bili su siromašni. Ali oni su trudili i dobili su isto Božje blagodat za svog truda i sada vi vidite, oni su bogati ljudi. I kroz njih nekoliko miliona ljudi sada radi da se da postanu isto bogati. I zato naš džemat je jedna posebna zajednica među muslimanima. Naša zajednica je Božja zajednica. I zato nama Allah podario takvi ljudi, Allah podario takve vođe koje misli za svijet. Da li možemo, na primjer ovdje je opešao, mi mislimo, većina misli da mi smo siromašni, mi ne možemo da nešto napravimo. I kako može onda da zajednica napreduje? I ako naš džemat bi mislio u Pakistan da mi smo siromašni, kako možemo da mi gradimo džamije u Engleskoj, ili u Njemačkoj, ili bilo na drugom mjestu, onda kako bi taj poruka časnog poslanika stigao na ovo mjesto? I zato mi kada Allah stavio ovo čast, ovo je na jedan način, ovo je veliki čast, da Allah odabirao ovi ljudi, da oni treba da širi ovo poruka. I poslije običani Mesija al-Islam, Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, koji je bio običanog sina, koji je bio muslim maut, koji je bio reformator, on je taj ličnost koja probudio naša zajednica. Uvijek on pričao za žrtvovanje, uvijek on pričao da vi treba da širite Islam i jednom se kaže, kada ja legnem, onda ja mislim u Evropa nama koliko treba džamija. Onda kaže, ja ponekad počnemo, da li će biti 50 džamija dosta za nas, onda kažem ne 50, malo broj. Evropa je velika, nama treba više džamija. Onda kažemo, možda da gradimo 100 džamija, onda 200 džamija, onda 1000 džamija, onda 10.000 džamija.
onda kaže 20 milion džamija da gradimo. Ali vi vidite da on ima veliki snova. I sada, inšallah, dolazi taj doba da mi smo svjedoci, mi smo vidjeli da Allah ispunio jedan dio od njegovog snova. I on rekao, vi ne smijete da zaustavite ovo poruka dok svaka duša u svijetu ne primi poruka Islama. Dok svi ljudi u svijetu, većina ljudi, ne prihvati časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vaša obaveza nije završena. I zato treba da nastavite, treba da naučite svoje djece da oni ovo širi ovo poruka dalje. I onda za taj svrh on rekao najbitnija stvar je da vi treba da budete povezani sa hilafat, sa duhovnim vođom. I rekao, prijatelji, moj posljednji savjet bi bio da je hilafat blagoslovljen svim blagoslovima. Poslaništvo je sjeme nakon kojeg se hilafat širi svijetom u dobročinstvi. Čvrsto se držite hilafat i širite njegove blagoslove u svijetu. Allah će biti milostiv prema vama i blagoslovit će vas u ovom i na onom svijetu. I svih struktura u džemat, on to napravio sistem za predsjednik, napravio sistem za financija, napravio sistem, ima u džemati isto sud. I kada članovi džemata imaju spor međusobno, onda se reši u naš unutra džemat. I nema onda troškove, ne idu u sud, na državni sud, i unutra džemat se reši mnogo problem. Da li to je među muđiđana, da li to je biznes, neki zajem ili ne. Razni sporovi se reši unutra džemat. I isto se treba da na svaki selo da imamo džamija, na svaki selo treba da imamo imam. I za taj svrh napravio vakfe džedid i tehrike džedid. I tako sada džemat šta god radi, to je on je taj koji je stavio pokazao taj put i pravac. I do sudnjeg dana ne može niko briši njegov ime u istoriji Islama. Zato što 52 godine vodio džemat i bio halifa i to je veliki čast i njegov ime će ostati do sudnjeg dana, inšallah. Neka Allah blagoslovi njegovi duša, neka da mi primimo nešto od njegove znanje i da uzimamo jedan dio od ovog zadataka, da ispravimo sebe, da postanemo bolji vjernik, da širimo ovo poruka među svoje sugrađanima. Neka Allah nama uputi. Dua. Amin. Assalamu alaikum.